Hei hi All India Radio Aizol ani chanchin thar achiar tu lalrem sangiral te Chakma Autonomous District Council Chief Executive Member Purasik Mohan Chakma abang April na som pasaria Chief Assembly Bill by election na itur chumi parokin anchu don ninga lawam tur chung hian Mizoram telin Marchak State 10 khata ruwa na satakin asur theiti IMD in asoi Myanmar sepaitan indo thlona manga mipui pung khoman ka awangin mi sang tam tak Thailand rama anral tlan Chakma Autonomous District Council CADC Chief Executive Member Purasik Mohan Chakma chuan voin khan lar sap pups Sridharan Pillai ne na abana athelut Puarem Chakma hian CADC Deputy Chairman Kaltlangin lar sap ne na abana lekha hi atheluta CADC Constitution Conduct of Business etc. Rules 2002 tlo chanin voin thotan ni chama dar soma khan CM tangin abang ti asia tirani tudon danin kumsan hi som pakwa January ni somni pakhata changa CM ni na cheltran puchakma hian sarkar lai MNF MDC te zinga ama thlop tu pakhat emo chau ani to a hetianga politics boruak in lum leta wang hian MNF party swai tu te chuchong te akalin rom mana thar siamani theinan le CM thar thlanani thuai theinan anrot angin CM nilai hi abang ta ani CADC hian kumsani som pariat in thana tangkhan anin len burna sa lea atira MDC paruk nei Congress Party le MDC panganei BJP in sarkar in tom siamin pusanti jiban chakma chu CM tan lak lo ni a hemenu hian sarkar in tom hian har sanan sang tokin party pania MDC te hi an pem kwal na sa lea kumsani som pakwa bulnam khan MNF right to puarem chakma in MNF sarkar adin tani heti la hian Chakma Autonomous District BJP MDC paruk te chuan voin khan chongte MNF party pisa a MNF party an zoma MNF District Headquarters President Purasik Mohan Chakma kai so in kho ma hian MNF General Secretary Purabad Romoy roite in MNF party alom luta heti hian tundin muna members of the omna CADC ya MNF chuan MDC som parian nain BJP in member pani an nei mekani CM Changabang ta Purasik Mohan Chakma chuan longtlai kan correspondent lan federal te hena party in Siam remna awanga CM Changabang ani thu soyani voina chong terrace house CADC MNF legislature party to come chuan Puarem Chakma thak tu tan executive member delai pudidi Chakma chu legislative party leader tan lungrol takin an thlanga hun reivak lova CM tana laglu a sarkar asiam thoi rin ani Central YMA tunay to Sangbel.2 CEC to come chuan Sapet Quarters Group Branch YMA te chu anwam chunga Myanmar ral tlan te thataka lodong song tole mumal taka chin chian na siam turangen ni se report jena tur form than pa siama Central YMA thelu turashia tir ni se anti heti lai hian Mizoram hun sang omek ral tlan tam takin an chung te an belain in ngana tur nei lo an tam hle to nia soini a NGO United for Democracy in Myanmar try to ten hena changa thadon danin chung tele thian te bel tur nei ve lo an thanem to hle a an thlenna tur ngai to sak turin Mizorama an ngam tlak te an ngen ngot sel mai ti soyin Mizoram sarkar in rang taka aboy puya poi mo to hle ni anti Myanmar Sapai General ten thonei na an ne chua pipui sarkar tungding le tura lung oilo na lan tir tu pipui laka rong taka an che chau zela wangin ral tlani an pung chau zela then kha chuan zariat an chuan to thule an lo lo belzel don yalan thuan soyeni voin khan Myanmar ral tlan Mizoram lo lu tanpui tu tur tlom ngai pol pakhat steering committee for Myanmar chulung leya denani a Steering Committee for Myanmar hitlom ngai pol sang Zofa Global Network Zoro MZP MSU le Mizo upapol baka MZEI kalkhom tena an dinani a shwai tu tur in thlang ngalin he pol hian Myanmar sarkar boya wanga lunglei district ral tlant reng atulanga boy puin chomdol na an thokdon ani heti la hian Myanmar rama sipayin thunei na apong lak wanga mipui tordon chatak thleng mek dulo na le dem na lan tirnan voin tlai khan longtlaya Central Yang Lai Association chuan sit-in demonstration and huai hota he demonstration nei na hian mipui ten Myanmar rama sipai ro rel na le tharum thorna an dem na thu ziak an ken ba ka mipui ro rel na tun din thoi an du thu te anaw pui bok ani April ni som pasaria Chief Assembly Bill by election nei tur chumi parokin an chu don
chu tu zinga hian kumsani sompariat assembly in thanpuya independent thantlin pulal du ama chu ZPM candidate ni in a nomination lekha po thelu to a nomination lekha thelu to dangte chu rel lai MNF candidate puwanal zoma Congress candidate pupi silaltan sangale independent candidate puram hun adenate anni tonkar chho hian BJP candidate pulal shia ranga changte le PC party candidate puwanal roda ten nomination lekha an thelu ve don ni thudonani a chu tu paruk omma se Congress MNF le ZPM candidate te chu in beiber tu niang ngayani Serchi biala in thlan thada ngai chani assembly speaker in anti defection law abot chet awanga helai bial tu pulal du oma chu nikum November na som ni pasaria MLA atanga aban tak wanga ni a Serchi biali chief minister Louis Bultan hola bial hlun ani a adin nuwa voini che alatla a kumsani som pariat khan pulal du oma hian atni ani in thlan don vote zon borok po asang chho to hle a sarkara changtu MNF chon minister engamozat intirin party shwai tu tenen an thut chila ZPM le Congress party shwai tu te po aizol le mundanga tangin selsi biala ankal tama chamchil sot anom bokani lunglei district lungsen khuwa voksom pasari athito a anthi chan shiat tumme kani lungle kan correspondent soidanin nikuma tangkhan lungsana hian vokvul an pungna sa a chung ka pakhatin vokpali panga te an vula som chuang volte po chung ko thanem tak an omani vokpui rai lai le no nei hlim som pasari an thito a thi mai thei khopa chaw vokpui ngamazat anom mek bok hetiang vokati chani agent beti department lamchuan a chan shiat tumin ma an nga la serum sample le test tube sample la in tukin khan aizola an thonani tuna hian lungsana hian vok zanga chuang omme ka chhutani a vok thi tamber hi arai lai le no nei hlim ani tlang puya heng vok pui te hi vaccine lo de uvek anni chanchen thar hi all India radio aizola changa ponani Kochin clear to India Meteorological Department IMD chuan ninga lo om tur chung hian Assam Meghalaya Tripura le Mizoram nasataka ro asur theiti soyin khochia hian April ni thleng o theiani ati ro suna sa wang hian Meghalaya Mizoram Tripura le Assam chimlama leimin chirtol le tuilen a thlen theiti asoibok Met Department chuan trek le real te po atlak thei don thule thli po darkar kata KM somli changa somnga chakin atle thei ti asoiboka hei wang hian mi puite chu in chunga tom turin le zen chu lo turang yan an ni ati a ruasuna satlai chuan lolam na po chol sana electric current man ma thei thil bula om lo turang yan an ni thu atar lang bok Limina Myanmar mun sanga security force te kuta thi mi za som pani te sun na le voina hun mangtu me pui pung khom te chu Myanmar se paiten indo thlona mangin den ka pa hei wang hian mi sang tel Thailand rama anral tlan ani pon to angin nimin khan Myanmar ra se payen thuneina an chu lui nuwa the sen alwana sadber ni ani a Thailand sarkar that puan chona chuan Myanmar mi sang thum velin anram har thlang lama Mei Hong Son province an lu to thu soya anram prime minister Prayut Chan-o-cha chuan Myanmar atangin ral tlan thanem tak an omrin ani thu soyin azat tur ero soi thei ani lo atiani Myanmar civil mi te chunga sipai sarkar che dan hian khovel ram sang dem a hlo hle a ram som pani defense minister te point an dem thu te chho in tom siamin an tar langa European Union po in tharum thona chu an dem tak zet ti asoyani US President Joe Biden chuan Myanmar sipai sarkar shek dan tur a sarkar in adwang mek ti asoya heti la hian British Foreign Ministry chuan Myanmar an ram khwale tuite chu arang thei ang bera Myanmar chu san turin ange nani Mozambique a Helhovin Cabo Delgado province a Palma khopin be na mi nga mozatan thi Heram Defense Department to puang tu Omar Saranga Soidanin tizinga hian khotwal mi te ba ka helai biala na thoka ramdang mi te po antela Helhovin hotel pakhat an lu chil nuwa hotel atanga tlan chhuat tum mi pasari an thi ni in asoibo chanchin ti top na tlang pui Chakma Autonomous District Council Chief Executive Member Purasik Mohan Chakma abang April song pasaria Chief Assembly bial by election nei tur chu mi parokin an chu don ninga lo om tur chung hian Mizoram telin marchak state hen khata na takin ro asur theiti IMD in asoi Myanmar sipaiten indo thlona manga me pui pung khoman ka awangin mi sang tam tak Thailand rama anral tlan chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani